so mga yo ku fa fini ia le uma onga sa onga I cho lungo ko si uma ia pe yo we lungo fa mako ai ko nga yo so mga yo ku fa fini ia o nga yo ma ko nga ka fai pisi foi que o foi si la fia foi ia ka Sāmoa o se ka mai sa fai ar ma keki ma ka o mo fala ainga le uma ia per kulanga lenga le uma la wa ngo foi okay help nga yo ma ko wa foi fai ngal mak business per kulanga la fa so o le poko masang o se me alo fa mai le I ya o mo lo ka sa fo ya mo lo ko ai ko mai o ma ko ia e kusa le ya la ma le poko a onga ai lunga se senga o le poko a onga le ku le poko a onga pe nga winga le pe ka u e se ko ilonga ia e pe la poko masang o le kulanga la le u fa so ko o so ngi le o ni New Zealand ia ngo so ngi le I wa fiku fiku ko mai ngi o fai ngi ro ko rua o me le di ko rua silionga aka mai ko ya onga le ia sai di ro foi manga ku ki mo wanga se I wa fingi ine de sia onga ma fa manianga o maleri ia o foi le di se fa nga ya o ko vat o so mana ia si ro fa na mana ina yo e fiku kengi ia kasi kama ana ia koe ko kolula ia nga yo fa la se fa nga le o ngi kemi o fa nga lenga o mala la o makua mana ia tele ia o le kulanga la o fa so se me alo fa le linga mai a o ke lo fai ia isingia o ia ma o ka vale ia e tawar mele kupu ia o le ulanga le aunga ia o kere mai ka wa ku peale ulanga le aunga ia tawar mele kupu ia o le me vinga le mo fai ka o kusi me uma le ka wa aunga ao se kulanga o le whawhekai reri, o fwai mai se kinga, ma se whanga, o sosoangi ro kangakala I le kulanga nga. Ai meo ke de malamalama, ia ngā whaire ia se sio lau whanga, po ki ngā whole ainga. Ia, ka ngoi whaikau, mali melea, whamamalama, mali melea. O le kulanga la le o e te minga ia, o ia whawhekai re I le alofo le li mea alofo fwai mea ia ma ua fwai kungi sila. O no rana pisisi kung sila. Oh, sure. O ia o lori ke kele lua. O faile ma ua le faile free market I o Sara. Yes, dona. Makai e metero. O ma ua whakaua ma so se koe ngā mea kau fruits o apples o fuala au ainga. O le manga ruenga la le fai ke mingi. Ia o le kau kua le ia kongu New Zealand. Mane. O kiti foi lá ma GST, fai ma tax me papenga. Pe se kulanga nga o fa so maka kulunga lupo kala me. Se pokala me sidi o manga ia. Ia wala ki fa no ngo foi ngai ko mari foi o ma vai foi ia. E que dava pe mai ia. Na vai I ka la ko. Do o video ko ia ia. Wa kongwa le wa se me ko mai le ia karango ai pe kulanga nga le o video ko ai o le me alo fa le le mapai o vai me le poco masangi o le I ke fiu e kan fa vai se le alwesi ia mo ia o ke lo o ma fa uma me ka vale o loli service me uma o ke lo uma fai pa wa nga me le ko ngolo le ko ya o le ngangala o le ngangala le winga la ka lo ngangala ma fa sa inga mal pa langi mala ia ke fa ku ke de o ke de fa mo runga pe ia na fa na uni ia
O pai fu ko mo pe vano kala lau de nang. Mane. Au se upo le kusi mal fai kau kusi. Ia pe ku langa nga le nga ia ula I lo ko ngaka foi o ke le e ia nga ma vinga le fa pe o ke ma pe ya al ke mingi ava ai nga ka ya uma umei fai o pe ya nga le sa wa o nga o lu se ko lisi po sia ya ke mingi o le ma ke ka kalngo ke mingi ma nai apa anai wa makiso polo ka maafa anai ngai o tara ia ai de winga la wi faso e modela nga fa kaya o lua ngai ia po kalami e se si kali kongo lo kwa ngaka e maua o tara o se polo ka kelea ngai kongo o tawa o ke fakaua o masa sko nga me maua o so soangi ngaka ia wa o la o maure ke nga vaku fo lunga la o vido ia o faso mga mia la uso songi mea kau fruit mea uma kau fai mo fa blave finga mo ai mo mo pa uya mana ia te ia per kulanga nga o vidia kuai ya o do mo lupo ka ai mo le nga fa kai ia pa mo wi pole di po kala love silly o e masa ngai mata mai mo mal tato ritio ia masa ngi o ke ngo o la o ora so ngofua so lua kwa upainga ruenga kwa upainga ruenga la skofi mas parele mas ko ngai pala sa ai ke makamaka kwa pokalame ya so uma pa fetai ya so ya ai se te me te sume Wellington ya fe mai dato visa e stato tala ma ya aba pe foi ko ke fia malanga mai lunga ngia kilang ya maua utunga ngia kilang so ngofia a mga o mia foi so soangi mo o ko Sāmoa mo so soangi o foi ye ka vali Sāmoa mo so soangi vidi mai pe mga o mia fanga fua malo ai foi lo sofa o lo ngole la u pe o le JUN brother love JUN brother junior love malo le tele oe ma le pasi mai tausi matua ya na o fa marianga ton wana le tal no te lo te fa marianga lai matua au ne yo mala tunga mau ya pasi mai le senga tupulanga ya le la mau la sunga sa nei mawa e tele fa longo tu ma lo ya le ya war ke mingi ya lo wo fa nga lo nga la fa nga la lo yo so o ai la ko nga masangi ya so wiki ya so vai o maina walengi me fai le la stona I masa o fai nga le la lo e peisa o ya ya e mau al fase la ko me ki luaso ya o fele sa para ya to your fruits o la sa para ida e sau man tena san grower sau man fresh direct ya sau man MG ya o fale ke kele o fale e le ma fai o songo ai ngai ka ko sa na o ma ko wa fai a ke o ai ia sa o ke na singa foi le fa mo foi fácil nga mai lua fe dotas ile nga mai nunga ngai le nga ia o ma o le sa o ke na singa lu ngo lau ma ke ngo lu lau o ma me alu fanga mo fa yo mai nga le nga o mai e au ku ma silong ku o fia me mane ia e se mane ia fa longa fa ia ina fa na usa mo ta longa wa onga pisinisi ma so se ona ola la so te alu lotu ia o me ma ngingo ma me sa o ke de nga kia o ke o alu se loku se fa sa ia ai ola usuru wa ide le fa ia so uma ingai ka kanga ola usuru wa ide a ola so ngafua ola waso malo longa e le mafai o nga ko so po ie se si lo fale po e ke le fongi o po ola waso sa ola waso ngafua la ola waso malo longa ia ai le mafai nga kia fa pe o ke fa sa pe de ai ia o ke o alu se loku ile ai ke le ia o pai se au e o ku o il mama ke ia ola nga lunga le fai e le ai se ko eu fu ma bea eu fu nga le pai ala fa au ma mai me ia wa lava ma ko nga ka ko suru ai nga
peaka kore o siro. Tu so na tia sa la sa Amerika wala son fuata to la sa na Amerika ma na ya na la te malo lo le ai malo na te fati no le alofa o le alofa tu na te tang fati no ya malo lava ya family vo de tu ya ro mana I rualo ya malo vo le nga le mana alofa fa ya ma vili mai tata no fa lo la tu ya wale ya fa kai la fa ma wia le de pokalame ya after that ya lo fa ya fa mana el fa so ele umata no vanga nel poto masani tawo na wa mai manong lolo ya no dato tem ya le ala wa taurungal por kala mel atal tayo ya afalos furu fa fonga le to fa salawina taso tato por kala meta ona ya ole to mai wale tal monitas ya ilo wa mana tu vai na wa le fa fonga le tunu tele to mai la yemal fa utanga ma ele ma fai il poto masani na fa le ang al poto oina ele ma fai il poto oina na fa le ang ina il poto masani ai mo mala lua se la upasende ya se sa ura sa ta vala ma no so fu ta lo fa vala ya le uto vala ya se me la il poto favorito ya la tapa se pa ta lava now ile ta ulele ya fia ilunga ji fai se ona vale sa Sāmoa O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O le swing o tato Paul Kalame i pe on fasi sila atu. O matu fatasi i po fatsa lau mo le sunga ya ngalu de tiu. I fa pia ma le atau le saa kena akui. Ia matu tauta nofo ni so ngal venga lo o ngalu luoila o ne so so ni tato tangata. I tu langa o fale ia o le sunga ya ngalu se i famtala tu ni so na i fo tau tu le e mala o langa ia o ye o le faufale ai okay ia o ye le o ye le ia tau le sa ia o ye ngafa mo le tu langa o faingo pepa vo ia o po pe o legal i mo me documentation tato pepa me va pena ai fata no fa tu la sunga ngalu ni ta ia o fo sin la levo tate di to e lo ai ta rofa hafta ila fa mo le no alofa le tau sa ia fata alofa tu lo fionga af masanga ia tanto fantasi nei aso ia mesel tanto malo ia sunga ia ngalu le tiu tanto fantasi ia fata alofa tu foi le pa fonga anga Sāmoa nei tu la o le aso malo wala un sai mana ia malitau ni taiao malo le suifo maua malange ma ia tanto avele utombi ele tua mo ni so fo fa popolo so fu malola talo fa lava aso nei fi inga venga yelo wa ngani a wa ai tau na va venga fi mai nge onna nga venga ye fa tau na va venga mai anga va venga na va fa fo va le la mani fo pa mata ngalu mo fa fo nga ne tino ya me se fo la to mo lungo o le tato social media ye fa lolo tanga te mo le o nanga wo ye nei o to nei vai tau le tino nei Yo, o lo ingo o ngalu afi le tiu. Nga no whanga i le nuule o iwa vai a whai i savai, mo tele o sara whai. Ia ngā top mai lai o au ingi usila
le simako ainga i le tausanga tasiva valu. Ia no a ongare I le kolisi lea St. Patrick's College I Kilburnie. Yeah, Wellington Ale. It's been home for a while, so yeah. Mane, ole va ia tu le whailo company whauwhale. Ole ngor company ole Fair and Square Building Fair Services. and Square Building Services. Yeah. Ole ale tausanga na whawai. Fair and Square Building Services nga whaavai le luafe sufiku. So whainga luafe sufiku. Nga o pa ona I le sipisingi ke lea ko e whainga I ngā luenga commercial. So buildings ke lea kaulanga ma. E sfolu lima o kausanga no iai I kampanginga South Coast Construction. Ia ngā o aru e se mai la ia makai Fair and Square Building Services ngā mga o ke move back into I whangoa whali. Building houses and residential. So maka mai la e ko kolua ka mga maka mai maka o whaingalunga. Au kaiminga I pe e ko se fulu mako ainga e so ke lo mako ngaluenga o the whole Greater Wellington, so o Heart Valley, Wellington, Porirua, Horowhenua, and sometimes it Wairarapa. Just So avili mai sangata mai Hamilton whaisiram mau mo mato. Wow. Yeah, whaisinga mau kili. Yeah. But you know, available more advice if our yes advice. Mai nei. So amata mai lua pe sufite o mai nei ono na winga o fiolo lala ni ngā luenga o mone tau. Yeah. O sia ni fale o nei ainga Sāmoa, ainga Pasifika. Yeah, ko kele amako. Because so ole memo muanga o ma o maka mai kampangi ole creating trust. So it means yele lei mga luenga I whai. So and then e whaunga rola ia voices o kangakanga as our sort of advertisement to e mawaingia ngisinga luenga. So we e ke lere mixture, but probably the last couple of years o kele mai amakonga luenga mai I not only kangaka Sāmoa but also kangaka Pasifika. So which is really good. It's always good to help our people. O nisi o ngā ruenga leo te vai te pepole na mai e peo whale for your granny flats. Whale ia la iti ma. Yeah. Ma ne voi whamatala le tūlanga o ngā ruenga na ma le tau aunanga. Yeah, so o granny flats la o ngā design la vai mākou foi, I think firstly o le loa fau o le mālolo ai e mawhainga whau ia so granny flat e whikus fulu sko ia mera pe lai kiki aku e kua o lau whale. So o le main thing la ngā mako manga o ai e ave ese mai ia cost ia design cost for one. Ave ese mai ia cost ia wai cost for kaka ia pricing anga luenga. So all the extra costs on and then finally a whai e meet criteria malo. Ia ave ese for ia cost ia the council, which can be so there's tens of thousands of savings that can be made just on that alone before you start a project. So
So whalila ia e kai lua, le one bedroom, ia bedrooms e lua, bedrooms e kolu, depending on what kind of space you're looking for. Yo te lunga le vaenga le mana ia tele le masalo le me fia tangata le me le tau so le no consent le mana o miani tula fono mai sai tia i le council. So when to whapapula ino le so 70 square meter and below you don't need consent. Ola le winga sa o le mena. Yeah, correct. So o le vaitaimi nei a whaisanga le winga ai say renovate lo whale e mana o mia le consent e renovate ai o bathroom, kitchen. Yeah. So e umalonga design le bea moa plans, submit lola i le council for the paperwork. Mai lola a pasi lola i o la consent. I ngā maka lola i o le building. So maka le building ia inspections throughout e kaunga pasi before you. Yeah, that's correct. And then finally at the end e saying, which is what you call a code of compliance. That's a certificate you get at the end to say that everything is done according to building standard, New Zealand building standard. So e mana o miala le whai mea umana 70 square meters there and below. So that's the thing about these houses. Ele mana o mia. Yeah, there is criteria that you need to meet. So like an example would be a whai o lau land o lau whanua. It's a flood zone, then you can't have a no consent. So it has to be, it's got to meet all those criteria and even spacing e kaungarua mika mai from the fence line. Kuaoi. But other than that, if you tick all the criteria, then okay. It's really a straightforward process where you can actually build, because basically will allow men malo professional like ours, licensed plumbers, electricians, and the bonus of having these is that it's one design or 2-3 designs that's already there, and in most cases it's already going to be seen by the council, so we can build it anywhere and repeat and repeat and repeat. So the design, is a variation in design. Do you have just one design, or have you got two different? So for lua so we've got 2 lots. I Kongamaka website, there's 2 lots there. So one is in our granny flat. So we've got 5 villas. So villas lao o whale kuwai for ingale, dating back in the early 1900s. Sort of character homes is probably what most people will know. So Kiliogako Whale, very similar to some of our old houses, even in Porirua and in Wellington. So we've got 5 of those. So e kasi le 1 bedroom, and then 4, actually there's 3 1 bedrooms and 2 bedrooms. That's for the villas. The other one, we have a partnership with another company called Home Builders New Zealand. So they're waingangai whālako houses, but they're more modern designs. So the villas, because it's our own, you can adjust design based on what the client actually wants. The home builders and set stuff is slightly difficult in terms of set. They've got their set room sizes and their set plans and so forth. So it's not as easy. So you can change stuff like linings in the interior wall. You can change stuff like cladding on the exterior. You can change the roof. But you can't really change the layout of
the plan. So footprints. Yeah, Well, I say correct. to Tony Fatai o se fale fa pena. Ava pe ole 70 square meters. E lua potu moe. Wa ngata le lua ale tasi potu moe lua potu moe a. Ele, so o whale in our partnership with my Home Builders NZ, e lako 3 bedrooms. So in whainga build Michael. But typically, they will range from pricing like gaming it will range from $140,000 to right down the deep end. So we'll probably be looking between 280 to 300 a house. Mane a tono fale ye tono male kuka or bathroom. It's a full build. Yep. Yeah, mukuka. So basically, o mele o whai māko. First of all, we do the works from start to finish. Lea makanga say uma, hand it over, all completed. Malisi mea, when it's completed, it's ready to move in. So nothing else to do other than moving in your furniture. So le umie ma sani ona whau se whale whape 50 square meter. Whikus full square meter. Yeah, we're probably hoping for 3 to 4 months. Kolu le whama singa. Yeah, tāluala te whau Sāmoa, ai whau le whale ka fwoi mo, le whale mo fwoi. Spend aro kolu le whama singa Sāmoa and come back and the house is finished. Why? We've got, so the reason why we're able to do this because of our partnerships with some really, really good people and some really good companies. So in mako partnership ma Carter's NZ. So o lai whaonga e lako o e mako le lako pre-nail factory lai o I Apaha. So basically o whale o design. So they're all going to be built, the frames e whau I kokongo le factory. So they turn up, lower ready the floor, whakua le ilungo frames, and then you go from there. So can go pretty quickly. Taluna amata mai le swing o tula fono. Lo fia ni whale wa pe o tau whau? Wa koa sui tula fono e le makanga o le kausanga nge. So e lua mako whale le whau kaimingi. So, and there's possibly another 3 or 4 in the pipeline in the next year. So, Awa pe o lai whanau rongo mai si a lai tau wawa ai se fau se ngan wenga whape. Yeah. E tau ni whai rola no mera vidi mai si a ta umulta to polkala. Yep. Nan no mera tau ni. Ole no mela ole olua tasi. Lua wha tolu. 5 lua o wha. O le asa whau tuanga mustanga tau tau wawa ai se ngan wenga whapea. O ani mea te tau na tā pena mua mua ia malona ai. Awai, o ta tonu ina I tangata o mātutua. O la o le taimi fo I la pasi atua I lesi I au ngā tupulanga au. O ani mea te tau o na whawa ai ma whatulanga le tā pena mua mua la tau. Ai le o mai au. Te o umana whaulu whale ai misa I la tau. So, ole, you know, I vai I whale like Polilua, for example. Ole tele o whale one e kakokanga o freehold you know, ngā whakau le 1970s. Lai, it's still under the parents' names. Yes. So I think what's really important, le upule whaonga solo I taimi nei intergenerational wealth. So what that means le pāsinga ko mea e aunio e mākua I lātou whānau, o whānau a lātou whānau, and so on. So to avoid I mea rapea, it's always good involve
the legal side of it. Yeah, for example, you get advice mai ya ki nā koi, Francis and nā koi law. I tauna marama umai I tangata you know, how this whole thing is going to work. Why it's difficult because you know, the family or the parents, so I pass on parents ko lua pe ko kolu whāngau or even more. Everyone's, you don't want to get into a situation like Sāmoa. Misaka mai ki, you know, for this property. So typically, our forms of truster, an example would be our forms of truster whāngau, ma transfer me lai o the home to them because o la koulai, they can afford to do the work because of onai mātua lawa retire. So that's the legal side of it, first and foremost. The second one is actually it's always good to have a budget because you know, and everyone that we come across, there's two sides. One side is what you need, you know. So you know, your normal, you can have basic stuff in that case, just a tidy kitchen and a nice bathroom, and then the other side is what you want, you know. So the difference there is quite big in terms of money. So confirm my budget, what we're working to, the amount, because you don't want to go and overspend as well. So those are probably the two most important things. I don't know if I know for to fast or to loll termine why avea o matutu o ia leungali le ona fali. Yeah. O isi o le toi mafai ona a tala fo isi tupe stongi ngal wenga le a. Yeah. So o isi la o fana lango lo ya lum fana o toso mai tonu wai o la to mafai ona secure ina le pe guarantee ina le. That's right. I don't know isi vai ngana tau fo na tala no i mala le. E mai sa oi o ngal tata no silu ia ina ia fatu langa leva ingana ia mai pui ngol aseta mo le lumana yeah o ia no fa pe to ni ta mai le sai ni le trust alu fa pe le o le to fe trust mai la sia ia o si ba ngana ta una I lo mala mo amatanga yeah ai le I sai ni pong sa na no wale ia umar sfuto sa mai o le to fe to no trust mai sa mai lo wa ngol ta o yeah. That's but I think on me itawa ale is trust then for you know I can get off akuia kene e konga mai lima solo percent on fale ya o looking for you or there's no parameters at the side, how much you own and how much I own. Whereas clear for the legal document which states for you kai whē tu makako ile eseki makakomako. Then you have something to work with then rather than it's still better than not having anything. Mane whaktai atona whawhonganga le tinu o le tau whamamna matu nisi vaenga o ngonga ia. I tau ono o i tatu tā penanga ai le I o e whauri whale le Granny Flats. I te wo umama nei ai o mare lima tau sanga wapea. O I lai ono mune I mea. Ai tono vaenga le lewa tano. Ala vai I fo si tā mese pese I entoi whawa le tano anga ngaluma nei a tau sa.
Toi fatalo fatule fafonga le tunu o ato tantano ma le sunga ya ngalu tiu ia o ye ona pisinisi le faufale ia le na fa vai ma le lua fesu ma le fitu pe ona fa ilo mo moatu ai tu le lua fesu fitu sa ye na a company tele na fo fale tele ma fale fo i sa ye mo le si su di mata sanga ia wo lo fo ila no ne yeta tu le fa wino fale al termini a matala na ye pisini sina o ia lava tolu tanga te whainga ruenga termini to sfulu la to lau whainga ruenga mga lue a le la meto talta noa i isi ngā ruenga le whaila to o li fia vato mo sida fia talu anene so ia ma lol whainga o le tu la fono o whainga o fia i ona maua ia ona whawina whale ma leo nonga tau sa ili mo i o whatanganga ma le pune nganu a tono le vaenga na e mo nisi fo i fio lolo le le saiso lato whanua po te leo lato whanua e mawhaiana whai se whalero o mātua o isina a inga whapena e nofole i o le ainga tō tele luma le whaltele e ai whaule mele tau le granny flat ia e o atu le fitsfulu square meter le tele ia o leana mai pe o le ai tō inga tupe e whawai whale na e te lato e whamana mātiri atu ai mani fo i ngalu le vaenga lenta tu tele loa nei o meo benefiti o le fiti ga o meo pretty silent na tele noi o alena mo atu e fa u male fa sanga o vivi mo meo o vo o poma i te tomo le company o le factory e mai au o mana le fa ia o le si mal fa vai va tu lo ambata na fa pienu. Yeah, pole wooden floor as well. So yeah, basically it's like a jigsaw puzzle, you know. But it also langa late design for square, be for rectangle. You're designing off on it. It's very simple. So to put it all together, which is another way of actually SFA to be in. Mai a wha pena o whaingo fia lana I lo le a le tau a le utau tu le square meter o le whale fixful square meter pe almost full o tau lo whale le tau lana me le tau whatetai o le fixful square meter e fia fo I tala le tau na ia le tau wawai. It'll be between two lo se lau valus fulu ma le tolu se lau. So ma use ava noa so I lungan mato mako website.
Lalaling ola yelto website. O le Fair and Square nz.co.nz. .co.nz. Na, mai tawa ele ngona mo nisi. Se tu fo longa le website tato le le tio stenu mo. Ia no fo le mai mo. E nga mo nei ai ngo tawa ai mo fau se fale fo le no fo ima to po sistema to le ai. E o tato e fi no fatas. Ioi. Ia mai le nai si tata mai Sāmoa e re sa to fa mo palasi mai malisi to fa to valua. Ia fi o mai lo le pot. Ai o ngai la se me fa pe e fa si fale no fo isi. Yeah. Ia fa mo fia ia na ia. E mana ia foi pe so ole si au walanga e whaonga e granny flat. Wa granny flat na design mo tangata matutua wa inga rone a inga. Ia le ta o granny. Yeah. So o granny flat so e tele lava ia awala e whaonga ai so for example fauses se bedrooms e lua pe oia ia nai mātua e nofu ai o ar whare fōu na ia bathroom ma ia kitchen fōu mea uma ai mū mai whanau le whare te rere ruma o le si option e fo i e whau le granny flat e ngā rent out la ia so mo se si ngā tupe e mo ele si ngā tupe so o granny flat because e low cost at the moment e cover le rental income le mortgage repayment on mortgage so a cash positive la mo me o granny flats at the moment so it means e te iwa mo mai se limas fulu, se lau tāla, se even lua se lau kāla, le whai aso mai mai le renting on many. O te leo tāta e le mana o e share like all space with someone else and it's totally understandable. But I guess the main thing for mō tātou tangata and our Pacifica community as well or adding value i lau asset. So lau asset la o lau whanua ma lau whale. So pape le fix la wa fil terminate. Yep. Ava popolo ma le whale le fix full square meters i o fa or add. ma le. Yep. Mo se lau te tots full. Yep. So in my ad, your land is now worth a lot more because it's got 5 bedrooms and 2 bathrooms as opposed to kolo bedrooms mo le bathroom because so rates. Well, it depends on how the rates are calculated. O le si why so ele fai o le whainga sa o le granny flat rule and malo so the other thing e no ringa le savings before whau sau whale whapenga e vai taimi rea le sau kongu le no consent and malo not only you pay for the design you pay for the consent but you pay for what you called a developer's contribution is because it typically in the council's mind no lela rent out you're going to rent it out so there's extra services coming from that house into the but where there's no when there's no consent the granny flat rule you don't have to pay the developer's contribution because there's no council for they maintain about between 280 minus 320 the value in the long run but ole answer lo facilitinga in regards to the rates it just depends what the council are using as a parameter HRA rates at the time so you don't have any more land you've just got
an extra house. Yeah, le vanga le fa peritoneal financial viability mo whaingo o toinga whiwhiringa wha pēna I ainga. A te onua le umau atu mua mo le to ye isi ngasu ma le tau le wha popu consent mo se whale wha popu runga ia. Yeah. Nā laua le na mai lalo tau o tau. Le fo ina mau atu pēa mo le tolu le wha masina le whale wha pēa. Wa le pre-cut, pre-built. Pre-made, yeah. Ale mai a wha pipi a ma whai e rai. Lono inga lai fo ringa mai e whawhaingo fie to e taungu fie. I lo le mea nei mo moa a o te tūna whono i e whamaluina. Yeah, correct. Well, o le cost e bea whauso whale. O le cost e le accounting e kangaka o le time. Yeah. Time is, you know, whekausanga ko le whau se whale whau. You know, that's a lot of time. You know, and yeah, so to put it, bring it down, le koruma singa, le whaama singa, you know, that's a lot of time saving. And typically, I would say more so koruma singa in dry periods. In the summer and probably more winter because it ke lea so kimu so the weather is a lot worse. So there's a lot of bonuses for. Afa pe o isi se fa fonga mal te mine e fa be fitala no ya ngalu mo se mai to o le ana le process o to ma se ne fa to te fiutanga I tal no mai vai fa no. Yeah. So le memo mua ai e whasota I mai I launu Milan o le po through the mako website le for. O tonu nā le website le mako consultation form. So le form e tua e lau suafa, lau address, ma lau telefoni. Details mai manau mi e mātou e understand nei le kind of work like e mga I undertake. So, maua mai lore form, ia o vili aturua ma organise time e po te aso fo I o te aratua e first of all meet face to face. So you know who I am, and then secondly talk some more about you know the ngaruenga manga, whether it's what we have here or just a general renovation of your family home. E whai umai mātou ngaruenga whapenga, so e mako team e le designer, so an architect draftsman, e le engineer, e fwoi le land survey confirming ia borders or boundary o lo whanua. So me umanga e confirm more, but o le consultation period you know, it's free of charge. You know, it's my time. Ngofo I lalo, kalangofa lei, go through what you guys are planning on doing. Ngā wakulolai or advice on the best way forward. But typically, from near umar consultation, agree lo le family, ia ngā wakulolai o le cost o le design. Design process. So the first lua contracts agreements are mako FA. So first one on the pre-build. So our lua design, lua all the way through the consent. Moa mai consent. The second one on the build itself. So frames so that's so lua pricing it confirms. So once they lock in, that's the price we're working with. And then the second one of the build, unless there's unforeseen circumstances where la kulpalama e whaianga luenga o ka e uma le paipale on the ground and he needs to fix it, or kakalaku le wall pala uma ia members o le framing ia mea benga. Other than that, it's very clear we lay out
what's been allowed for and what hasn't been allowed for. So, yeah, e tu la fono le vao le granny flat ma le fale. Fa pe wo si ainga pe la mene mai nga fa pi fa si na mai va se wo ko e fa ngo fi service. E si tu la fono le mama o le me fa tu le granny flat ma le main house. Ele tu la fono le timing nei. But because it's early days, you know, we're only talking a few months that the law has been coming. Tēnā le wha wuse me wha pēnā. Pia tui mas au wala mai whale whatuai whaupo. Mai o feeling of service. Yeah, so ke leo councils there, so ngā plaimako what you call a PIM, so pauanga ne mea e kaunga e plaimo mua. E sau mai ia information o lau land, o le memo moanga e vai e le council o i ngā le piki mai e se flood zone no whale. It's a tanki la lobo. Yeah. So, o mea pe ngā so we apply for that more o le si whale i mako granny flat lab building o i te horo. So, one of the things that ngā mākau aku e afu i o le whale mua lea a Kapiti Council. They haven't done o le mako application o le whale mua lea, the first one for lako, because I could tell they weren't sure about a whole lot of stuff. So, you know, there's a few things there that they need to confirm and iron out. But yeah, as you say, laku ala whale a repi, ilesi whale, and they say, yeah, that's fine, then it should be okay for the time being. Mana ia, o le renovations, vangarai si vainga I te fia sau noa I mo granny ma whale whapia. A fita no wa to unanga le a fia ma le whawina o whale ma renovations a. O ani inga wenga tere na wato itanga te ia o to mo fasiri ngel to soani. A le ale process I tapina I la to whatunanga vainga na. Ia o le tele au wa e matau atu o tele o whale nei polulua le e own e tāna Sāmoa po tāna Pacifica. And even some out in Lower Hutt. O whale ia na whātau ai I vai taiming o mai ei. Tānu o mai nei. So, ua mortgage free, o te le taimi o mortgage free e whale. So, o le tele o taimi, o le taimi o mua le o whai isinga luinga e Taru mai na nofo. Whale, so that's what we call a major renovation. So, right. Te tala atua I suia I solo o pe ingi Earthquake resistant. Well, yeah, pe ingi ni potu o potu tāua mo whale, o the bathrooms, here ma the kitchen, here ma the living room as well, o I dai, e tele eire, o tele o tatou taimi Sitting room. Yeah, sitting room. Yeah. O lai ko kalmea I o 5 tausanunga dining room. And in the bathroom is, you know, you wash up and but those areas ngā fui, areas ngā fui tā ua, while the advice e ave I tātou tangata pēr mana o whaisi renovation is o ngā ruinga whai, just kaunga make sure whai is the issue tomorrow and you have to sell the house, that the house is going to be able to sell. So awara whainga ni mea personal whainga to you that's not going to appeal to the housing market. So like stay away from making, you can, you know, e mawhaianga kango pu lau tapa cloth or lewa ilunga le wall, but once you paint a wall it's very hard to get off and becomes very personal to you. Yes. And that can be a reason for someone to say, I don't really like he walls here. So that's the first advice, but most of Ongaluinga whai mako, major renovation, basically
o whamalama fō, te tala atu tonu, insulate mai a wō ma whana ia le ainga. Ia masui mai whamalama whuinga e from the old wooden double glaze. Yeah, to double glaze aluminium or UPVC. So, o mea uma ia, so in the process, organise me I māko, and then it'll be broken down the cost in pieces before the final. So, e o fwoi le whaingo le roof. So se mea lava e tau rungo whale. E whai fo i o tau manua pena. Whai uma. So, so o le ki launga luinga māko, we're a main contracting residential building company. So that means approach Maya. It's my job to get everything in your build covered. So then avaku ia le lingu final number ia ken. Awhai o le e luisila wafe e renovate e longa whale. That should cover roof, windows, insulation, wall lining, painting, plastering. Mea lava ka ngaru ko ngawhalinga. A mea umana le whapepa fo ina sainela I o le whengainga mali. Tangata le ona ngaru. O le pātanga o le konkalake po le whengainga mali. Mane hoi mauna. Mane fo wa ngata tano le ofisiri atua I o te loe e moni ai lau sau noanga. Te lau sia ingana na whau al whale no nofo I loa. Le ai misia ngā ruenga e furu wha whirta wale tausanga ale whale le furu furu ale timu le sau. Yeah, I think it's important now. It's important langa e foi. I see this all the time. Ska mai leak. You know, ngā ku'u ala. The problem with the leak is like a like inga patch up, or the son comes and patch it up, or the other relative comes and patch it up. And then it still leaks the water. So the damage goes from near to the wall framing, all the inside the wall framing, the cladding. So by the time it decide to fix the problem might be but you probably spent more time and more money on patching it up. So it's fixing. I say, you know, if there's any problem at all, it's better to fix it now before. Se toinga tau fo le mfaina fatulanga I longa fo te lo le tau like let's say average cost per square meter is renovation. Because if I to fai walls, insulation, me va pena. Yeah, it's probably a good question, but it's quite it's a hard one to actually. That's the big part of it. Whereas you know, you know, a home right now. I can probably a brand new build. I can probably say if I feel a square meter. Whereas renovation, it's very, very hard to equate. Asbestos yeah, more asbestos because it's or the cost. There's a lot of money. Nei whaftai atonu a ngā whoiwanga te no ia patuku mana te whoni so a inga o la o levan mawha o se ngā ruenga whapea ai rei lope pe whawhea na wia ia au ia la sanga voi whatala no ima whau ia ia e tauri alwa ai ia whaingo whia na maole ai tā lafu o tupe wai re whaingo whia a te revola na i tau ngā tupe ma ne te le wawena whainga ruenga ia tala no lele mo tau a tonu e fwela malo ia e taunu whaungai me whapea. Yeah. E tā ua ia, aneke tā ua te le, the legal side. E wai e protect ai ia, wā mea ngai e whai ia, separate konkalake a mākou, mean contract a mākou, and agreements just to make sure wai
not only cover I mako, but cover for ile. Yeah. Yeah, the high moina. Yeah. You know, but most importantly, e kaungamala malama leila ko what's been allowed for and what the cost is for. So Eresime kupu at the end, go on my lie, go fair, by the way, we need another Lucilla Waffy if I in me. Yeah, but whatever, if I know from Talatuma, you are van more for Staya, for Sāmoa, granny flats, yellow, we will meet our Willie, but my yearly, or the Falifa Popo, and always income. Favela. Ole ese po famous awalanga tu pe to falfa now e pe feel tu pertanga to nga luenga la le te fontu ina e vental no loia fai se fono la inga le man loia e fa mamla matusi le metal property agreement or property sharing agreement wa ese la fa tu pe le si alo le si fa now le si tende e abiton wa na tusi lo le mena ia matusi ato e fa metalanga expenses and all that stuff. They pay shareholders. Shareholders, that's right. I know for you all, that's all right. I feel wa umama tua umatu ia e ato e vai tu penfanta o fengo fia la ile property sharing agreement me masanify or a trust as well. Pana o nai metotia na lo ia fa ina ia so ni la inga ina ia o ni vesi pa fa tau fale. Ma o le fale le mo le income la inga atoa. Pe a fai o le la fotupe o mai le fai ngol granny flat. Ai le la fotupe ia na o la tu wa e se foi la le vai vanga pa fai o le ma tu ai le will. Ai o le advice mo fa lo ia inga e fia fa u fale ia. Te tau tala no lo ia fai se marienga property sharing agreement po ia mai il tupe se la wa felisi o se la wa felisi se fu wa felisi. Ola le tipi to fa ta wel fanua mal fale ya isa alva va ngol tu pele mo la tu penavito. So that's my advice to the legal side, plus buying one, but a property sharing agreement or a trust or the willia lo woman going. So ale nga wengol ne so mal fam manga motua mana ia e nga telephone o tato ia Sāmoa le van pen sa no ia tato I fanu la popo avanole fanu tele land pena pio da ile granny flat ile ta o granny flat o le mo Airbnb or rent out. That's an income. So le la more income o le vai nga la income na tu si mo tu no le property sharing agreement ile la fai. So ina ia manino ma folfola me uma when is ma vai atu matua ala manino ale marianga le fai le vai ngol tu ia wa le si mele tu e nei ma to le mo fi fo senga luenga a wole to nga le level le tu ele a fai na la ba le fo ia le la tu si uma I e ala le share o to I ma mai to no le fa na le wa la to le la no pe le mo ke si la fo nga luenga ia ai uma ia inga po ia po te le la tu pe mo le la repay na mo ke si le la mai tu pe fa il fa le ia ma la lamba o mai la ba tu si la ia Malaysia long tu a te o fa so fa ai fai o le pe to tasi miliona na vale o ai te o le fa tu to la le pa o to fa to o tu to tala fa le legally yes. Okay. Yeah. Or we can force the bank to sell the house as a mortgagee to recover funds. Ma ne wa nga ko fisi lo mena I ma mlama vai e tau no fai fo le ole. This is why having a budget is really important, and that's ele e confirm mai le bank lai e ele selling I ma fainga borrow mai e fai nga luenga. E no peti lo to puro mo se tonga yo la. Ko su e mel property sharing agreement mai e de ko gil mele. E lo mele no go ta no me fa tu pema. E se si visit ta o mal we fia mondial termine ele passi tu ya. I think ole message ta o lava why e to te leta so a inga e mātou te whesasoani e taimini nei ele
whaumaina o la ko ngaluenga. And I think ole mea e tāua, ole e suengo mo advice, professional advice from people like us. Ia no ngaluenga ina whaisi si ka muta e wai ole mai e pasi tulo iau tō ngaluenga. Ioi. So, wā mana tua e te tau lavanga ngā lai singe umakanga e whainganga. So, whaila e whaisanga luenga ai e leo lai singe i a tamai e whainganga luenga e le mawhainga ngā maua i le code of compliance. A tata no whatu e la sto lai singe o lea le toa i ngā pepa whaali mai o ia. E ele kāre e tau lava mō tāta tāmuta. E ele kāre. So licensed building practitioner is what we're called. So e kawala e le carpentry. So e tau lavanga e lau kāre e lau mila ma lau waka ma lau ingoa. Driver's license. Yeah, very much so. Yeah. Awa pēr la ke o AI generated limit. Wai, e lau physical ko i ia ai alu lunga i le website a MB. So le LBP. So su e la le ngorgaka. E sau ai lunga le mumila longa i singi. So that's for the building side. E tau fui na le skala ia kaka palama. Ma le au whaimuli. Wau, o pepa umara waenga ngai e mga o mia le signing o pea umai e ngā luenga. So, but I guess back to getting good advice. You know, when I'm talking about good advice, you ask your neighbour, or your cousin, or like e o kei pēr facility tangata lai o umanga whailako renovation and they've been through the process. But just because ka ua koe se si se story away from church or whatever, that's not advice. That's not advice. Wa as I say, if anything I kongo le process like a anunga mua whai au plans, ko kongi lai o le architect let's say lusu afe kongi le architect ngā mai lola ia whai a kule quote te whai ngaruinga e milionga ia say afa milionga e whai ngā fōre oi you either have to reduce the scope of the work which means that we're kongi a lot of money to the architect for no reason at all because it ain't mga omiese designed for that but so getting really good advice, professional advice from people in the industry is really, really important. Malova taia atonu a vidi mai fonisi ia na pasi atole numero ia o te tangata tana no ia te toni inisi fa fonga mai fia fatal tano va vai vola to molanga i lumola to fo I meto tino a me se fa wino granny flexion tano se fale fa po in faina no foi nisi po matua ai fa matele la ingalu e po se fale mo foi se si ala nga tu pe pa pe wan faina no foi fosi se la wa ai tongi le rain ia na mo wala ai au le fa tai vai tutto e pe le fa e minuti le toi le a tau sa wa mai to le no wa fo pesa foi fo se fundraising on to ability talani fafta ia le o mo fo ne no e va tu se fafta ile fafta ia le tatu le tio foi ma nga venga mai e o ia yo le sa fa ile sa pele no lua tamam tento ia bele ia sa fa fo le mantu to sala wa mai ia ole nei sa ili ngā tupe ia ole tau wha mai ino fale ma le teutu ino le laufanu o le mantu fale Sāmoa le uman fai le slau tausanga ia ole la toi wha mai ia fale o autafa ia fale te ui mea fale ma fale toilets and bathrooms ia ma storage ia ole ngā luenga nā le mātou te malanga ila I tutuila le vāso nei o la stofi ma e o isi o la stona e o tu isi o la smofua isi
Ia mate fitau I tuituila o le manto fan no le reunion langa every 2 years. Ia le fui whao ngai whai male saidi ngā tupe wa alfa moe moe le. Ia pese I o le vele ni ava noe mongole atu whaftai te lea whai lulu e luas fulu valu afe na mawai. Le na whai le matu tau sala ia fitu afe na mawai. Ia ele ni tupe laiti ia tupe. Ia o le sa fai mo le fa moe ia e lo se fa moe mo le stanga se si o le ngā ruenga mo le aonga o alom whana ia le malangai ia le tau tapena matu whao so o pusa maso ma surimi ave Sāmoa ia ma le tō ninga e ave mo tutuila ia ai tau si e whatanu ina mo le manuia ai mula tu whaftai Sāmoa mo le langolango ina o le tamo tini tu e avele ia fwa sisi avele o lo muale lo te tala pela no vili mai ia e watu la kia nama mai sisi so soani mo le wha moe ai o le nganga na le wha moe ia mo le tautua ina le kolisi ai tamo tini o lo a ongai e mati o foi la mo mori e a scholarship e lua le o tape nei scholarship e lua na ia o sponsors ia e avele tini to lua le ungo le suenga le tausanga nei e lua scholarship o ave tini o le promote i tamaitai first year university Sāmoa free to le onga ia o nei so soni ave mo kolisi le matu ti o ma ave o le scholarship e lua scholarship first year girls tini ia o tau promote na foi tini ia ngai sponsors ia lo te mau nei na ia wo ia le wo ia pe lima fe tau sanga le fa o scholarship Sāmoa so to tonge mea o uma ia ma se pocket money mo tau sanga ia o nai so soani na ro ave mo fa mo ia e fa te ta pua ila ma tu e vale mo tu fianga a mo me voi stala tu e li potia tu fa tai mo la ino ma ne folo wala ma vidi ma se li potia to ta fa ina tu ile na temi ma nai malo ma wala no wala no ngalu fa te le mo tan no ngan leta ya ma e voi o ma wa tu le tu ranga na o en kan wenga to ia ma le fa menino fo ni se wa ngai so ni ta tangat ye sa va isiaki ava pe telenoa tu lo se plama po oi lava ia to fai e sau ka sini mo muana e na siaki da ia wa lesi la uleva na lomi ka ai le ulistalaina ia na siaki e po listala ia na amatolo lentan no la o menino tu langa na ai mania lava ni inga vengo fe ngai melo sunga ia me se fo i o le ia to le sa ia tai fo no fo le ma to komiti fa to no ni si fo ngolo mo ia fa fo ngale tunu ia o le polkalame ne tau nei fai ona wala au mai temi pe a fia mo le numero le a le la to e vatu le numero ngalu o le olu tasi lua fa tolu lima lua ono fa olu tasi lua fa tolu lima lua ono fa sei publish fo lungo le tato website ia na mo wala ia le lato company ia ma le lato numero le ia le tau video mai ia bisa o au to mi stem mo ai to faso i fu mo ne so fo ia aftai sha la 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 sha la 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 tuma tu ilunga asisi pa ia uti oro fogu isuia ia utama e maria ila musa siva mai siva pa alele siva fa una poni siva ilunga siva mai ilano siva mai siva malie tutu mai alone lima tasi siva ilunga oh oh si siva himale aule lima fa oh oh sha la 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 sha la 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 suole ele risiva su e hai ni to ana e fa amalo si ai le ti fa tua ta ita si io to ana vai io ma se fu male si va sa oi le male tu pulo ti e ta male
Sha la 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 la. Sha la 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 la. Sha la 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 la. Tele tau Sāmoa tatali pei o le mai o le nai tulang Sāmoa ele nei wa au mai whaali ali. Sāmoa tatali pei o le vai o le nai
tulangi Samoa elene Wau mai faaliali Ole malolea Samoa uaea Eui na tele tau sanga o tatali E pei ole mai ole nai tulangi Samoa elene Wau mai faaliali O le ua to e se fulvale minuta na tale o le tūla e se fulvale lua o le tautua le nei e le si whango le mwe Wellingtone wha au ina pēa ia se ipa ia le tūla e tasi le au li nei ia pēo na masani ai ia on mai a leo le tātou tautua ia ma le tātou unanga i lungo le ala leo le tasi on tesi ma le tasi whamo ia e wha upe le tātou maftanga se ipa ia le tūla e tolu i le fiafia na nei lungo tātou penga te whailangi ia tariu tātou whaasalangu i Sāmoa pēo na masani ai ia i le tūla tasi i lungo le Facebook ma le tātou YouTube ia al nei taimi ia le tūlanga la walo i le taulo mana ia mātango fia le tau le laumo nei Wellingtone suru mātango fia le la ia ai o lo whaalongo ina pēa i tangata whea fioa i whafo ma fioa i whafo fale ia malungo le awala ia le tūlanga lo i le malulu le taimi le nei ia o whaamanatu māsani a malulu ia tau o na ofu ia le ofu mawhanawhana ia po le jacket ia pe afai o nai te alu te savali po nai te savali fale o loa ia o le whamuamua lava o le saunga le mū le nei teimi o le tau malulu ia tautua nā le of mawhanawhana o le o toi sifuru 2 minuta na tale o le tūla sifuru lua tala sifuru lua whaafonga i tātou telefou ma tala mai Sāmoa ia lea wha o te pawhia fianga o pese ia le wāle whaafonga mai le tātou tinu manuia ngā ruenga lo whianga le teimi o le tai au ia le au kuka ma lore kuka salo na ua mai ana le la ia le puti o le tai au nei mitu tausi ia o le fo e to e alo mai pa o i tuore mkuka ia wara nga singa ia o tau mafa o le uli tau maftanga o le uli e le ngata i matua e fa pe ainga wa e ainga o le asiasi mai isi e vaenga o New Zealand pe asiasi mai fo i Sāmoa ia le olo mafuta mai nei taimi ia ilunga le tātou tautua ia mfataltari ai ia le kuka o le uli ia au ngā sese ia malo lavale on sai ia le malulu ia o le nei atunu ia awal whenga ia i ngā ruenga nei taimi to e 10 minute tale tula e se fulma le lua Ai
atau mea mata Suino leo lana ua matua tele vavelama Ua toku aina ole nuku male vale tio ata Le tamao aina ita avale mane a papama Fiu tanu pomata Tasia Sāmoa Apio aina tanga loa Apipio po'i Le aina sa amitua nai Susua I ole ngapa Alala tai ai Safune matau lau niu Wa ia nao le apio Ana tele ilo uangana Ele mawhai o na ngalo o e ilo utangata Sa o ko lau lava e mana tututa ma ilo umaa O oi o le tau alula Alu mai ia ina saa Tanipa o le pau le maatamani Taupa ai loa o I le Pasifika Wa e numera tasi lava I le paanga tama O tau sanga umalava E hili bea nai au ata Wa malo tau malo toa iau tukulana Se leo tu mama ina lava le fio ama Fai male poto fai tau sa afia o faiva Lea tua o manu Ya manu ia lau fa atau taina Afio aina tanga loa api pio fo'i Le aina sa amitua nai Ai ole ngapa alala tai ai Safune matau lau niu Ma ia nao leo fio ana tele ilo uangana Si ele mawhai o na ngalo o e ilo utangata Sa o ko lau lava e mana tututa ma ilo umaa Le tau aluna Alumai ia ina saa O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ai, o muloi
Whawhianga ia, ma leo whaili po leo whaipese ale ao atua, i ni vaenga o tātou whaawhianga sui filoi, o pespesenga musika, ia wala wale whaafonga mai le tātou atinu, le ngā te tono mo tamalawa, whaapea tono lau ngā luenga, i le ofisa, o le whale whai ngā luenga, nai te mafuta mai ai, ia e maise i lātou lo whioa i ta vale nei teimi, ia i lunga le wala, i ngā luenga o lo whianga ia i ta vale afi, ia maa lo le whoe nei teimi, ia tau tua nāre saunga le mu, ia e nau fo i le pāsese na e la piki, ia e milo tutua, ia i lumai nā i le me le tau, na milo e lau ta vale, ia nāna whaamana tupea, ia tātou lau pāsese, mai lava le vaenga, mai se lava le vaenga le whioa ia i taxi, ia o upa, ia o sosto inga ta vale, ia ma leu kiliva meli, ia maloa, tasi ngā luenga so le matua ta va ia le lusi o tangata o lo whai ngā luenga. Ia wafo o tama ia na tua le ta avale, ia piki le meli tono le ta avale, ia ta mo e mamoli luma le whalo le ainga, ia a whaapela o lunga le mati e la ia le whale. Ia tate va aila i tama ia e tamo mo e lunga o volele o whale o ainga e ave ia i tusi ma meli ma la tō whaamod. Ao ngā te lele ngā luenga le asole. Ia malo a whapea o te kiriwa meli na te whalongolongo mai le tautua le sifonga la mua Wellington. Ia malo ale ona sa i ngā ruenga ni tai au e ulawa le tau malulu. Ia ai manatu ia o loo so longo manuia o mga ruenga o whianga i me tātou umalama. Ia la matu le whawhianga nei o vivinga le whianga o whale se e la ma mata wha. Whale se e la le whanga. Toi 5 minuta na tālea o le tu la e se fululua. Ia tāre se fululua. On va fonga le tātou telefou le whauponga muli ia leo te pera mai ai ia Savelina Kasiano ia pe a tāres funmari lua.
Toi whaatala whātua le whaapoponga o talafo mai le si ufonga le lau moa mo le nei au auli. Wa wala auni tangata Wellington e lata o lātou whale le awala tono na la vele no whaafi i le whaalavlavele na tupu le whai ungo le vai asu taluai. E whaapeo le taimi tono le nei wala ngā tatawi ana suia au nanga e whaonga i le te konolosi lea ua iai tatono au kilani. Ina ia mawhai ana whaasau ina iso i fua. E ei nisi na manunu aina ua le tu se no whaafi lau pāsese. I mōli lanu mumui le teimi na tu uele no whanga whaatali no whaafi Kendala i le pōles to nai ma whetau iei ma se pāsi mai whao ngā mo le puipuinga o le saunga le mū. Na whaalia e nisi na mo le mawina le whaalavlavi le tele o le toto ma saana wa ai le poto le ave no whaafi o lo whaawau pēr su enga i le mafua anga le whaalavlavi ma ua ave isiale no whaafi le teimi nei. O lo tāpunia pēr le awala o no whaafi Johnsonville ai ele whaamuimoe toe tatala i le songa fua se fulu limo Juni. Pe a whaiele o a whaina tele le awala mai lea whaalavlavi pe ona tā uai reporti ale Radio New Zealand. Na whaaliele Consumer New Zealand po le whaala potopotonga New Zealand pui a tangata whaatau o lo whiangai a inga matulanga whainga tā ona o tau o loa. Mai ono a tili ona whaatitele ina le whaafitauli ona o polo kalame o tau ia supermarketi. Wa mai asesaili linga fo le Consumer New Zealand ma ua whailo ai na tā ua le valulua pasene o tangata ua whainga tā le whaasoanga o lātou paketi mo tau mafa. Ai ono fitu pasene na o lātou whailo ina le maua lalo o lo lātou whaatuatua ina o polisi ala malo e ona mau ese wha amama avenga ma mau alif sosani o loa o tau mafa tau ngofie. O tau mafa o vaenga pito mo umia mo le soifuanga pe i tae o le tele o ainga umtoa whainga tā lava o na maua tau mafa o la tau mo umia ina pe ona sao Noa Gemma Rasmussen o le whaolulunga o suenga le Consumer New Zealand. Na maua le saili linga e silia maltasi o vai tolo tangata New Zealand e maasani ona tau whalo o le paketi mo la tau mafa e to atasi mai le tolo tangata e le lava la tau mafa e mana na o iai. Ai la taile afa o tangata na fesilingi ele suenga na o la tau whaalia o lo o lava la tau mafa peitai e le o mea aia la tau te mana na o iai. E na o le tolu 5% na o la tau whaalia e maua lunga lo la tau tali tonuina o tau ma whaalawi loa supermarketi mai 2.5% e fo i o tangata e tali tonu e le o whaalia manino e supermarketi whaamatalanga uma e winga i a la tau polkalame whaalawi loa o tau pa o loa. Na maua le ofisa o tiu tele to samale se lau kilo kalama o pauta o ona whaasaina o le cocaine e o atu i le tolu 5 miliona tala le tope e mawai. Na maua ona nai titono se pusa o loa i le wafu i tauranga i le asonga fua. O se aki maasani ala ofisa na whaia i se pusa o loa na au mai Chile, Guyana i Peru, Colombia ma Panama au le itau no o New Zealand na whaalia e sui le tute na i loa lava le pusa o loa lea e ono yeini a fianga o ngaonga ma whaia na tōla i mai ai au le itau no o lea tu no na maoni pusa se fulo lo iei tutono ne piliki se lau o pauta o ona whaasaina na tusi ai le ngoa Prada. O tu ina tole malo le se lau miliona tā lau ai ngā tupe mo le soifua malo loina i au nanga pito i luma e langolango ina i tangata whai ngā aluenga mo le soifua malo loina o le mafau a o onga whaapei ma moenga mo ngase pe ona whaasilsila i le minista mo le soifua malo loina o le mafau Matt Ducey i Hastings i le tae au le asolua e lua se fulu tesi ma le tasi valo miliona tā la mo le sosani le soifua malo loina o le mafau o tina i taimi o maitanga mataimi pe a umana whana nau pepe. Lua valu te sima le wha 5 miliona tā la mo awanoa fau e se lau 5 se fulu o fau ma ilangolango mo le mafau mo le wha tau sanga. 5 tasi te sima le fitu 2 miliona tā la. Mo moenga fau e lua se fulu mo ngase e tausi i totono whale mai. O le vai ngā tupe e mai se vaenga o le tasi tesi ma le tolu. Biliona tāla i le tala whaatatau au tu o le tupe po le paketi o le nei tau sanga pe ona tā uai reporti ale Radio New Zealand. Na whaaniele minista o tupe o le a whaawau le tapu i tutongi whaapopo pe a whaau ngā le kāte mo le tutongi ngau ni whaataunga pe tai o lo ngā lulu e pe le malo i le tele o whaafita auli pe ona la ngā e winga i le tūla fono. O le tausanga talwaina whaania i le malo e amata mai i a me le tausanga nei o na whaatino le a sā i tau whaapopo pe a whaau ngā credit cards ma le tutongi ngau whaataunga ma au nanga i whainga whaate konolosi le ena o le talo ai o le card i lunga o le masini
po contactless payments mai whaasau inai le ono 15 miliona tālai le tausanga a tangata New Zealand. Peitai watoi ave sia le lango le Act le sauno le Minister Tupe Nicola Willis le Morning Report a le Radio New Zealand e tele lava whaafitau li sala ngai le taimi o ilo le komiti whaapale mene e mai se lava ipisi ni sila iti mawhale o loa na o lato whailoa ina le tele atolu i tau mo i lato pe a ave sia ia tau e tutongi na ilo nisi o pisi nisi te tele. Na sauno se tasi na avea ma Minister Peter Dunn e tele lava fesili le Italiana e winga le whaamutalanga le Minister mo tamaiti Karen Chawa ilana pili lata ili se fulu fitu afe ta la na paka ilana ta avale le malai va lele o whailoa mai e fo ile manatu whaatau va o nisi o whaipule i tupe whaalu o le tutonge lau whailafonga i se taimi o loo whianga i tangata New Zealand ma whainga tā i tūlanga tau tupe na whaalini whaamaunga fōu o tupe whaalu. Lea pei ona li potia mo moe le press, le se fulu ono a fe ono se lau valu se fulu ono tā la, na whaalu e tiawa i le paka i le malai waalele au kilani, i le vau Februari lua a whelua wha, ma Februari lua a whelua ono, ma atu whaatasi taimi umana paka ila na ta vale, e tu sama le valu ma le afa ma sina, na saunoa tiawa i le staff, e silia te yele alu o ia lava o na silia tona tau ngofi na ilole fa onga o ta vale le malo po ta vale la pasese ai mai se lava le mo mio le tele o na malanga ona olona tulanga to fiolo yai e mawalunga to ile tupe fa alu i paka o ta vale peitai e la ititi le tupe lau whaila fonga e whaaluina ai, pe ona sauno le tamaita i Minister. Peita ai na sauno dan i le polo kalame o le checkpoint a le Radio New Zealand na i ta wailuna maa salo pe moni lau whaingol whainu mera na whaao ngai le whaamatalanga tiawa e whaamatala i le awala na sefe ai tupe. Ai se ana paka i le Minister i paka i pupu le taimi whaatangaina ai le paka i no whanga i umi taimi whaatangaina a wai tau ngofi atu i whaamaunga a le press na ta uai le ono se lau tolu se fulu tāla o le pili au whai mo aso i se fulu lima na paka i le ta avale a tiawa i se paka i pupu u taimi e whaatanga o na paka ai na lipoti a fo i le newspaper e se fulu tasi i si taimi na paka i le ta avale a le Minister i le nufanga lava e tasi mo aso i lima pe silia to foi mai silia ma le ta i tolu se lau tāla le pili na sauno dan faulinga mai a te ia e le o se fuafuanga le lei mai le tāla whiangai foi. Ua falfala le vaianga whaia le leipa, o le awha atapula aina i le lua se fulu tāla i le vai aso le pasesi o le tangata i whio inga lau tele, i tutonua a ai te tele, ma le se fulu tāla i si pitonu. Na whaasele se leina le polisi le leipa i le aso lulu, ma na sauno le taitai Chris Hipkins, o le atoi mawaini tupe i tanga a tangata New Zealand. O se whaamama a menga moni le mo le tau le soifuanga, peiona ia saunoa. Peita ai o le ale manu ai tangata i nuu i tua i leini whiwa inga lau tele. E amata whaamamaluina le polisi le asongu mua i o lai lua whelua fitu, mai lua se fulu tālai o Kilani, Wellington e Makalai Estate, e ta i se fulu tāla i si a ai o New Zealand, e ala ona lua se fulu tāla i a ai te tele, ona i tele au nanga lo mwhai o na maua, mataunga tā atu ai foi, e to samale ono se fulu 5 miliona tāla, e wha atu peina i tau sanga te tasi, wha o ngai le to samale tasi le pasene, mai le National Land Transport Fund, o ia tau o le awha o ngai pasi, no whaafi, manisi o whio inga i ai le sami, petu samalta i luas fulu 5 tāla, e mawhaiona whaasao ina i le vai aso, mo tangata ta ito atasi, po le awhe lua se lau tāla i le tausanga, e fua i le tele, o taimi e malanga ai. Sa whaasilsile le tamaita i Ministawa o ngā Erica Stanford i le asolulu o le awha awau pele pol kalame o le Big Sing e ala i se fisosani tau tupe mo wha putopotonga o lo whaangai o ina le polo kalame e to samal to iwa awhi tamaiti mai au whaipe se lua se lau valu se fulu e awa i le Big Sing ma o sa polo kalame pito tele i New Zealand o au whaipe se le usilia ma le tolus fulu 5 tau sanga o whaanga solo o le amawhaiona maweli New Zealand Choral Federation
ma le kwaia sa Aotearoa New Zealand le taʻise lau 50 afe tālā e fesoasoa ni faatino ai la tau polkalami faaletausaga o le avaega tupe e sau mai tupe faavaelamataga luega o aʻoga ma o loo iai faatasi ma le 5 miliona tālā o loo faagaga i le tala faatatau autu o le tupe 2.1 mo le musika i totono a aʻoga na saunoa Stanford i a aʻoga ma fanau sa potopoto i le Michael Fowler i Wellington i le asolulu na te manatuaina tamaitina o latou vasenga e malaga solo i New Zealand e tau vai le Big Sing a o le orchestra i le kolisi e ele talitunuga o le luaʻi milinstale o aʻoga ua awai atu le Big Sing talu mai le 30 tausaga pe ona taʻua i le Radio New Zealand. Ua whaeloi se suʻesuʻega fou le ua lomia i le Nature Climate Change o lologa ia taʻi faatasi i le selau tausaga ona aafia ai tala fatai e Wellington ua mole mauina nei le faalua ona tupu i le tausaga ua atagia mai le aafia pe ona ufaga taʻalaelae e pei e Wellington i lologa i ona gatai fale ona o le siʻitia o le soasami mai le suiga o le tau pe ona faalia e saiani tisi sai ai poloaʻiga mo faalaulau faafuasee i ni vaega o le tala fatai i saute Wellington i le vai o sonei faapea le itu i saute e Wairurapa ona o galu tetele na lapa taʻiina ia vaega o le atunuu o lologa e masani ona taʻua e faapea taʻiselau tausaga ma tutupu i isi vaega o le lalolagi na siʻitia avanoa e tutupu ai ma avei mani lologa e taʻivalu tausaga ma ona tutupu e fua i le taimi nei sa iloiloina i le ʻausuʻesuʻe faamaumauga o le fua o le maualuga o le tai sa mafai ona auina mai i le vao le tausaga afe iva selau ma le 2 afe ma le 5 ma faaogā faataʻitaʻiga o suiga o le tau e faamanino ai le iai o le sootaga o gaioiga a tagata soifua i lologa ona o le siʻitia o le maualuga o le suasami i nofoaga i selau 30 i le lalolagi o lologa pena o le tasi le pasene mafai ona tutupu ai i le tusa ma le afa o ia vaega o le lalolagi i le tausaga e afe iva selau e o mai le tausaga i 2 afe ma le 5 ua amata lava ona pe taʻi faasefulu ona tutupu i le tausaga ma e tele lava ina mafua mai i gaioiga tagata soifua pe taʻi e iai nisi vaega o Wellington e foliga mai e maualuga atu le avanoa ma le tele o taimi e mafai ona aafia i lologa e tosai ma le suʻesuʻega pe ona taʻua i le Radio New Zealand. Talafou ia ma le siʻufoga le laumua mo lenei auauli. Aso tofi manuia no tātua tunu i le nei whai whao popongo tala mai Sāmoa o se mai alau whaafonga. E tomo ate tātua telefou. E se pepo whamtalanga malimtanga luengo tina matamai tai a tina o nuk maanga wheso tai. Wa whaadia ele mitamtanga o le malo Sāmoa. Ona o le whiwhilia o le fionga ia mata awha whaatino o tumapu. E se tasi o komitia malo au whatase. E pui pui a ia te tau tangata e iei mana onga whaapitoa. Ma wa avea i mata awha, o se urua i Sāmoa mua whiriwhiri e lea whaalapo pitonga i longa whaapao malo. Na whaia le pālota le teime le whono na se fulmariwa malo, o lo awai i le whenga inga e aia ia te tau tangata e iei mana onga whaapitoa, bo le COSP-19, lea na whaia i le ofisa autua malo o Fantasi New Yorker, na maua e Sāmoa le tūlanga māua e le maua ina leo pālo te se lau tolu se fulma le valu. Ma tūlanga lua e le suita wana mālo mālo. O le aumalanga Sāmoa na taita ia tue le fionga le minista o le matanga luengo tina matama itai, ma tina e lo tele le fionga ia moe wha ua War Julius a kuita fnai, le na ia wha ai loi le teimila na saunoanga, o le ungo le pālota o se teimi tā ua ma wha ilunga ina mō Sāmoa, mai whape nā fui le Pasifika, i le langulango ina o i lato e iei mana onga whaapitoa. Pe ona sir fia, e le ilewa atu nei foi o le whiriwhiri le fionga mta afo tumapu, e a vea mawhailau tusi o le International Disability Alliance, o se whaalapo pitonga lo whai masui, mo le silia ma le tasi biliona o tangata, e iei mana onga whaapitoa le laulangi. O ia foi o le teite fono o le fono moe e iei mana onga whaapitoa i le Pasifika, na avere wha māloa le mālo Sāmoa i le mālo Palau,
le foi na filifilia lo latu sui, ma tiri wha amaro si ai sui o le Pasifika, e tūlanga tau te tai te tono sao wha inga wha avao malo, e mata opu tau ai a te tau. Ua wha se atu nere te mai tai wha amaseno, e ala la tō papali e Rosella Viane papali, mai ile aveo se wha amaseno o le wha amaseno wha ai tu malo, e visoso ni atu le e le wha amaseno nga maa walunga, e na ua mai a se sau ninga le wha tau toi nai, e le maoto le awa maru le malo Sāmoa vai lele. Mai o se tōwhinga, ma o se la sanga fo e wala asia lo na soi whanga au auna, e le wha amsinonga le atinu. Moamana ia ina i le tūlanga le leola na tautua. E toi whasa furu aso leo lo o to toi mōne pen sini o lo wha leo le atinu. A e toi tolu se furu tasi aso mō le kiso. A toi ma le ono se furu mal tolu aso mō le karasini leo lo o to toi. Mō tāwale awhia le atinu, o waala o pasese whapena fo i waalele. A toai ma le tautuina o unanga pita sili o na tāua, o mautanga se ngase whapena fo i le tise. Ana sau no manino le te whono o le soha komiti, mō whaawelawe whaafosei. Le alai sala no Francis Robena. E wi ina ua iai Sāmoa i le whaailoilo le lanu moli, ai o le swau ulea olo o lava le molo tātou o tunu. Mai na langolangoina e le sui o le companies wa o le atano le atawa Peter Ripley. Tu sa lava pe tuai mai le isi va aswa o le olo ta lir ma se fo. O lo iai se fa asiringa mona yaso. A tuai mal fa nga yoi lo le fofanga u fa ta oto le soa komiti. E tau fiel to e utuina mai i Sāmoa o nisi o va alele ma va alalo e a felo tatu tenu. Mai ole a fa awo pea felo inga lau tu stala ma le soa komiti. E whaalawi loa i tāpenanga ma sao niuninga, a toi ma fuafuanga i tāpena airu tātua tino, e na i awane i o atu se tūlanga pangatia, pe a whai e whaawau pēr le taua i se sai tū tonu. Watua ia e le sui tau vāo vai maunga numero tonu whainga pālota lai titi, tai o le i seu fiti ai māsu, ia le sa manu mālo, e tua inga se fulmal tonu o whaato sine whaongai na i se lene tu inatu i tangata pālota, ma le tasi le tua inga o awala whaala tua, e le whaato sina le tu inato pusa pisopo ma pusa pirikaki. E tangata pālota le tu malo, e se whaamoe whaato sina i le lato pālota. Ma e se fulma le tolu mōri maule wa a mata sue nei ma pāla awa lato mōri mautus tu siam whaato toina, e luma o le whaamasinonga lean a mata le vai aso nei. Ai olo tua ia fo ia le sui man malo, ia lautimu ia fo wele se va ai, ia le fionga tai o li seu. E tua inga e wha o whainga whaato sina, ma le tasi o walo whainga wha ala tua, o le atu la e ana mōni mau e se fulma le lua, i luma o le whaamasinonga. O se mōni mau mua mai le fio anga leo nena tu la e le whaamasinonga le vai aso nei, na fōla sia ila na mōni mau whaatau tōtus tu sia le whaamasinonga. Sa la a wai ma se tasi o tina e le whedo inga le whionga lautimu ia malona a inga. Lea sa whaatau tei e le moto le ala sola. Na whaai loa e lautimu ia na te lea ia ina pālota a tangato le tumalo. Ona o le pui ngona la tula vai a te tau. Ai ile mahe e o le whedo inga. Na tui na tue le whionga lautimu ia le tiutusi lima se lauta la ile matai o le a inga. Mo sa latu tau mawhitanga, ma tu mudi ai loma le whaipule. Mai lea se leni na tu ina tuai na matai o le ainga le se lauta la ia te ia, e pe ona la wina e le mōni mautus to sia le tina e le whaamasinonga. Mai o lo whaawau pēr le mata opo e loma o le whaamasinonga. O tala ia mai Sāmoa manu e tere nea stofilo tātou tino whaasoifoia. O le nau whawhanga le tunu i le whapong mulu tātou telefon nei a uli malisi whanga la mua Wellington e pe ona tāpinei na matuna atu e Servina Kasiano e a toi mōr whaponga li tūlai valu le taia o a taia amtala mai Sāmoa sunga e a tā se salem sem tāl tasi mai al tātou tautua i lunga o le ala leo o le tasi ono tesi mai tasi whamo e tariu tātou whaasala launga i Sāmoa i le ofisa i lalawaya tautua mai le sunga e a tā se salem sem lunga o tātou pengat whailangi mai le tūlai tasi se ipa ia le tūlai
e tolu ile awa uli pole afia na nei ia malo la mafta mai o musika mfa afia nga pesenga le taimi ia walo tatu tinu ita maftanga o malo longa o le taimi la so ia pole nei awa uli ia imato ne New Zealand pole aso tofile nei se fulu maltasi o masino yuli luafe lua se fulu maleono O mawhai nei ona whaatau top up al DigiSal li lunga le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la fo ilau se le ni mai cash al DigiSal li Sāmoa tonga fiti mawanu i le fi e na ole lima tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fie fo ona le sitala ai oe. Asi le website www.clickx.com e la fo ai sau top up al DigiSal. E la fo i sau tupe le mai cash al DigiSal li Sāmoa tonga fiti mawanu. O li si whamtalanga whafsota i le olua tasi, lima ono tolu tolu whawha. Olua tasi, lima ono tolu tolu whawha. Sekia DigiSal. Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le tatau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutunga sā o te maitai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fumai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. E eisa isi o le sau ainga e whaapea sana leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale i ma le tani maasani e tau fia i lātou ma le whai o lātou mea maasani ai. E tatau na lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa i le fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talabai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Musika o malo longa matau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laulua.
Wa luas fulinga minuta te ene le tula se ful male lua ta ua ia na ifa manatu la ia mana ifa salalunga na o lo tu inatu ia ili telo taimi ia wa lava le pupui ngol tatu so ifu malo loina ia meise leva i taimi o le tau malulu o matua pepesi le fa mai ia lo winga ia tau onte va ia ne pe o mal failo a lo tu pui o le fulu ia o le tu o le misela ia o le tu le fa mai o le covid ia maso se tui pui a tau ona fa mo le taimi nei me se o siaki fo mai ia fa ye o le aso nei laua a o uma ona puke fa ye lau siaki le fo mai ia tau ona alu fa tau no ia malo fa lau siaki pola o poi me don nei aso ia po nei matu fo i te fo fa ma alu fanga fa pe o malu lu mal to ina mal lo mtu te o mai ia nei nai silfia ta tu me tau na fai ia tau ona tau fa ia avena ta tu matu tau si ia pe afa e va ile fo mai ne yaso ia avela u va ile fo mai ia wala male pui ngole sa ngole mu mal so fo malo loina ia ona yo tatu matu ia ole taimi ia ole pui ale so fo malo loina tangata ia malona inga malana fa nau ia wa tu te la tatu matu pe tatu e fa ia tonu ai ia va ia tua il va nga vole le ono afia ia ai ato ia tau mai va nga fa pena ia misi o mo ta faonga i fa unga va yaso ma ia nga ia tu na sa unga le mu le ngata i ta elenga i le vai o le sami ia ta faonga ia mai si va nga umala vai o ta fa ia fa mo mai tau mo ia pe sa unga le mu le na va nga ia na la tau fa ave ile ainga wa ta faonga fa unga va yaso ia wale fo ila tumu mai ia ta tu le lo mo le Wellington le fa unga le va yaso ia il ta longa le va o le matangi fulfao leo lo numero tasi de taimi nei ile ape fai ia o lo mawalunga lava ia ai o le matangi de taimi nei ia mai le aule numero lua ma le numero tolu ia ma le aule a le numero fal taimi nei ia ma lo lava le mafuta mai ia tu foi la mo ne Wellington fa ngol vayaso o te masalo e o atu las foraile o taulia uma pepa ia awa o lena mai tau atu i pe wana mai fo e nisi o pinga tawha ilangi ia ile aso lua lua sifurfai tu la na whaatawai ia ticket ia ai o atu ticket o tau lia ile se fulu male lima afe ia por se fulu ono afe fo lono winga afai o le aso lua o ana nafi ma nei ma le sifuraile lono winga o atu las to nai ia o tau lia uma pepal ta alonga lea ile vao le hurricanes ia ma le au lea tau mwhai mai seva noa na au lea blues mai o kilani ia male ia fa pe e wale mai tawa tu le tau lava ia le fa ingol vai aso male vai aso atole le ia e langi leima ma tango fiele lo moni Wellington ia ave a inga ma fa na we fa ta fa wai ia pe fa pe mo se ticket ia ave mata le talonga le Hurricanes male Blues Luas fuliva minuta te nei le tu lai se ful male lua tato ui fa fianga musika nei taimi o le auli ia o fianga le tinu i tau maftanga o nei vaenga o le aso fa i a kopo talo ia o pese al tau malulu ma fa fingo fi tau maftanga o le auli te fai so Atana no phone, it's a millionaire. How to fire, how much I feel. Tell love, fire to oil, for the vow. I ain't solo yo, no matter. I ate to find my fana. It's a valley to tell you I love. They to ear, long while, Shema. And to see love, alone.
forever. Answer for Eleni. Somali, I eto for Eona. O sevai, Baya Tumama. Ete iluaya so ete sila valuta alunga luta ye afuya so ete ta otilo utu au forever. To see love luta alunga luta ye afuya suma etita otilo utu au na oe mau forever. Forever. Musika o malo longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laulua.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ya, ava pe ona ma lili tu ne lunga vai sa fa malestino le malu le nei temi. Ya, ave se role yaf. Ama tua fai militatu si. Ama fa ino tino le temi. Ya ile tu langolo ile malu ya pe afa yo nai malu atono lo mota malu la tu ne lunga ki lunga la Facebook ma la YouTube. Ya si va militatu pe se Shabana baby, Shabana baby, Shikia oe. Shabana baby, Shabana baby, Shabana baby, Shikia oe. Oitane ua mimita, fai fui o ringa. Ile mana yo na iau fika, moso ai lo uniniva. Fia songi au fufunga, ona omonga. Fia te pai lo ulani le talo faya itake. Shabana baby, Shabana baby, Shabana baby, Shikia oe. Shabana baby, Shabana baby, Shabana baby, Shikia oe.
Si ufungmani ole sunga ya mauta si asuao mole fale tua ya matalena mole pese fa sola oi i New Zealand pena fa sola mai oi New Zealand pese fu lele e fa tau i istanga tana fa sola mai Sāmoa i New Zealand ya malo afa pe na te fa fonga mai sa fa sola mai oi mai Sāmoa i New Zealand po Australia po American fa sola oi ya malo al sola ia pe fa sola mai fo oi mai au kilani nei Wellington ia pe fa sola oi Wellington au kilani ia po au kilani Christchurch po Christchurch Wellington ia so se mea la man fa sola oi ia ole upule fa ma family tu pese ole fa sola ia malo al so sola ia nai mana ia ni se me ia pa wal me ia manuia le so ifuanga male olanga ia tunu lo wa mai ia ai mo la to voia na so sola le tongi ai ta la ia to tongi mo ai ta la fu foto aso sola ile to es fulu minuto na tale ole tula tasi to tu fa o pe musika si filoi si fongo le la mua i Wellington ma lo la vale mafta mai ia fa o fa fianga musika o malo longa matau mafutanga o leo uli si fofonga o le la mua Ia
Samoa,
Pivinga o le kolisi o Sāmoa, ia mo i lātou malava na o tauina le kolisi o Sāmoa, ia o le vi ina o le tūa onga. Ina o toi 2 minuti ana tāleo le tūra tasi, o mai ama le tātou tautua dunga le ala leo, tasi ono tesi ma le tasi Whāmoa, whaafatai Sāmoa le tātou maaftanga ma le tāo na leila, ia se ia pa ia man nei taimi, whaamalurua tu a wa salafo i le ngana le whai ngā luenga, le tautua ino lau tau pa ia ma lau tau mamalu, whaamangala so mātou whale tonu. O nuia ngā luenga o tutoe le nei aso, toi filo i tāle tai masani, manuia fo i le tau maftanga ma le sunga ia tā sesa mai Sāmoa, ia se pa ia le tu lai tolu lungo tātou upenga te whailangi, ia tautua nāle malu lu, mawhanawhana ia ainga ma mauta malawa, ia o wāle tātou ia i nei atu nou. Whamunia tele lava le atua le tātou atu nou Sāmoa, ia e whaasoi fuaia, whamunia tele lava le atua, ia tātou whai u ia e le besele nei, ia whale a lili lo utu malo tātou whaamawai, whamunia le atua whaasoi fuaia.